Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu alisize uma singena phakathi kwendaba yalamhlanje. uNkulunkulu akhulume lathi asikhuleke nini. Siyakubonga Nkosi uNkulunkulu wethu ngokusipha leli thuba lokukhangela elizwini lakho. Sicela ukhulume nathi, usindise umhlaba uze usithathe siye ekhaya. Ngaye uJesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga bathandekayo. Isihloko sendaba yalamhlanje sithi sona iminyaka yenala. Iminyaka yenala, years of abundance. Sithatha indaba yethu ku chapter 41 kaGenesis. iBhayibheli ithona amavesi engizawabala lapha ngizabala ngiseqa, ngizabe ngilitshela ubana nguyiphi verse. Ku verse ngu1 ithona iBhayibheli kwasokusithi ekupheleni kweminyaka emibili egcweleyo uFaro waphupha, khangela ke emfuleni. Khangela ke emfuleni kwakhuphuka amankomokazi ayisikhombisa ekhangeleka emahle enonile enyameni adla emhlangeni. Khangela ke nguverse ngu3 amanye amankomokazi ayisikhombisa akhuphuka emfuleni emva kwawo ekhangeleka kubi ecakile enyameni emaduze lamankomokazi ekhunjini lomfula. Nguverse ngu4 amankomokazi akhangeleka kubi acakileyo enyameni adla amankomokazi akhangeleka kuhle anonileyo. uFaro wasephaphama. Verse 5 walala futhi waphupha ngosibili, khangela ke kwakhangeleka izikhwebu ezisikhombisa ehlangeni, kwakhahlela izikhwebu ezisikhombisa ehlangeni lunye. Izikhwebu ezilungileyo zikhangeleka kuhle, izikhwebu ezicakileyo ezihangulwe ngumoya wempumalanga zaginya izikhwebu ezinhle. Ngiya ku verse ngu14 uFaro wasethumela wabiza uJoseph wamkhupha emgodini ngokuphangisa, esephucile wafaka ezinye izigqoko wangena kuFaro. uFaro wasesithi kuJoseph, ngiphuphile iphupho kodwa akakho olichasisayo, njalo mina ngizwile ngawe ukuthi usizwa iphupho uyalichasisa. Verse ngu16 thona iBhayibheli uJoseph wasemphendula uFaro esithi, khangela kakukho kimi, uNkulunkulu uzamphendula impila kahle kaFaro. iBhayibheli ngilosibona sibambe kakuhle sihambe ndawonye endabeni leyi ngoba kuqhakathekile bona amavesi lawa siwabambe. iBhayibheli lithi khona waphupha uFaro amankomokazi anonileyo ayisikhombisa ekhuphuka emfuleni. Ngemva kwawo waphinda waphupha amankomokazi acakileyo, kuthi amankomokazi acakileyo asesidla aginya amankomokazi anonileyo, kodwa wona asala ecakile. Verse ngu25 iBhayibheli lithi khona sokubizwa ke uJoseph usechasisa kuverse ngu25 iBhayibheli lithi khona uJoseph wasesithi kuFaro, iphupho likaFaro linye, lokho uNkulunkulu akwenzayo umazisile uFaro. Amankomokazi ayisikhombisa alungileyo ayiminyaka esikhombisa, lezikhwebu ezisikhombisa ezilungileyo ziyiminyaka esikhombisa. Iphupho likaFaro linye. Verse 27 njalo amankomokazi acakileyo lamabi akhuphuka emfuleni emva kwawo ayiminyaka esikhombisa, lezikhwebu ezisikhombisa ezicakileyo ezihangulwe ngumoya wasempumalanga ziza kuba iminyaka esikhombisa yendlala. Le into engiyikhulume kuFaro uthi lokho uNkulunkulu akwenzayo utshengisile uFaro. Khangela kuyeza iminyaka esikhombisa yenala enkulu elizweni lonke leGibhithe. Kuzavela iminyaka esikhombisa yendlala emva kwayo izakhohlakala inala yonke elizweni leGibhithe, njalo indlala izaliqeda ilizwe. Njalo inala kayikwaziwa elizweni ngenxa yaleyo ndlala ngemva lokho, ngoba iza kuba nzima kakhulu. Njalo ukuthi iphupho liphindwe kabili kuFaro
kungoba into le imiswe nguNkulunkulu futhi uNkulunkulu uzaphangisa ukuyenza. Verse 33, khangela ke uFaro kakhangele indoda eqedisisayo lehlakanileyo ayibeke phezulu lizwe laseGibhithe. uNkulunkulu abusise ukufundwa kwaleli lizwi. Amen. iBhayibheli ikhuluma ngenkomo lezikhwebu, kodwa indaba namhlanje ayilani lenkomo. uNkulunkulu ukhuluma lomhlaba, wayekhuluma leGibhithe ngaleso sikhathi, wayekhuluma lenkosi uFaro ngaleso sikhathi, kodwa namhlanje ukhuluma lami lawe. Indaba le ayilani lenkomo, ayilani lamabele, kodwa ilomucho, ilokutsho ngempilo yami lempilo yakho, lokusindiswa kwakho lokusindiswa kwami. Labona iBhayibheli ngayikhuluma ngendaba yenala. Ngeke ngichase kancane inala. Inala kulapho abantu abalima khona izulu libe linengi. Bethi belimile izulu lilinengi, abantu bachaya amabele. Bawachaya amabele kube mnandi khona ndla. Abantu bonke babe begcwele ukudla. Kwabe ngalamuntu olambayo, kwabe ngalamuntu oswelayo, into zonke zabe zihamba kahle. So indaba yenala ke icho lapha ukudla kukunengi, lapha izinto eziningi, lapha kungaswelakali lutho empilweni, abantu bephila impilo emnandi, lempilo yokuzwana, ngoba nxa ukudla kukhona abantu bayezwana, ngoba nxa imali ikhona lento zonke zihamba kakuhle, impilo iba mnandi la ngekhaya. So indaba la nje ke ngilosibona asitheni kithi namhlanje. iBhayibheli ngayikhuluma ngenala. Kule indaba ikhuluma lapha into zonke eziqala zi-right, lapha into zonke eziqala kukuhle. Lingakhohlwa kule nkomo ezinonileyo ezaginywa inkomo ezicakileyo. So inkomo ezinonileyo zimele iminyaka engu7 eyiza kuza iminyaka yenala, iminyaka inala eningi kakhulu. Kodwa ngemva kwayo kuthiwa kuyabuya inkomo ezicakileyo. Kusitshoni lokhu? Kusitsho kubana yabona empilweni umntwana nxa ezalwa uzalelwe enaleni, uzalwa kukuhle. Uthi nxa umntwana esiyazalwa athola abadala bemlungisele yonke into, amadishi akhona okugezela, izigqoko ezikhudumala ezikhona, yonke ikhona, uchago lukhona, everything kukhona. Okungumntwana kuzalelwe enaleni. Umntwana uzalelwe enaleni bathandekayo. Nxa umntwana esezelwe wonke umuntu uyamthanda. Umuntu wemzini uyamthanda umntwana lo, bonke abantu bayamkhulumisa, bonke bayamhlekela. Abantwana bazalelwa, umuntu nxa ezalwa uzalelwe enaleni, into zonke zihamba kakuhle. Inkomo ezinonileyo iminyaka yenala, kuzalelwa enaleni, kungavele kukhale umama uyagijima akhuphe ayenze yonke into okwana kumntwana akuthabe, impilo ibe mnandi, kondliweke okungumntwana. Umama egijima esebenzela umntwana, kungavele kukhale umama uyagijima, kungavele kukhale umama uyagijima. Akulanto umntwana iswelayo, inala. Uchago lukamama lukhona, izigqoko zikhona, kuyageziswa, izithubo zikhona, kungaphumela umama uyagijima akugezise, akugcobe, akuphawude, kube kuhle, ngoba umntwana uzalelwe enaleni. Sanibona bathandekayo, nxa umntwana lokho ekhula, nxa lokho ekhula umntwana, umama uyamdingela indawo yesikolo, aqalise emdingele ecreche, agijime umama okumntwana kuhambe kuyahanjiswa ngemota, bagijime bayakuthatha. Nxa umama ebhizi kuyathunyusiswa endlini, ahamba ayakuthatha. Zonke izinto kuyenzelwa kusenaleni kuze kuyefika lapha akhula khona. Ngakhula abe umuntu omutsha. Nxa sengumuntu omutsha, abafana bakudemand. Kungathiwa kudingakala abasotsha, kudingakala abafana abaqinileyo, because i-energy, amandla asekhona ebafaneni.
emapholiseni kudingakala bakhona okudingakala bona kuma sports kudingakala bona bayadingakala bakudemand umfana nxa eselamandla usenaleni osisi bamhawukela emsebenzini uyafunakala into zonke zi right engenza anything engeqa angenzani ngoba amandla khona usesenaleni umfana nxa kungosisi uyabe ethi ngageza nxa osisi begeza sengangababona mina abanye omthola elesepe yakugeza ubuso kuphela isepe yakugeza ubuso kuphela lesepe yakugeza umzimba nxa esiyebhathi ulamasepa achiyeneyo ngoba kusenaleni umzimba usesemuhle amafutha ayavuma angagcoba kuyavuma angagqoka kuyavuma angalungisa inwele kuyavuma usenaleni umuhle okumangalisayo yinala sikhuluma ngensuku zenala zonini bathandekayo iBhayibheli nxa isitshela ngenala osisi baba senaleni akazi umntwana womuntu nxa ethi uyaphuma engaphuma ngekhaya eqale wazihlola kakuhle waya kumira imira yakutshengisa ukubana endumuhle la wavume asuke lapha bese gaqa kuyisikhwama kwakhe okuncane phakathi kwesikhwama afake ikama afake isibuko lokungamafutha because usenaleni konke kuyavuma but zwanini bathandekayo ungakhohlwa kubona sikhuluma ngenkomo ezinonileyo kuye kusesebenza inkomo ezinonileyo ungakhohlwa ziyeza iminyaka yenkomo ezicakileyo iminyaka yenkomo ezicakileyo lapha impilo ezantshintsha khona makabonge uThixo ukusipha indaba le indaba yalamhlanje isifundisa bona lungiselele kusasa uma into zisahamba kakuhle nxa impilo isahamba kuhle ngithi mina kuqala kukuhle kuphetha kukubi umuntu njalo umuntu wadalwa ukubana izinto ziyaqala kakuhle kodwa kuyaphetha kubi nxa esephuma eselungise kakuhle inwele zakhe usisi wagaqa kuyisikhwama kakho okuncane waqoka isicathulo sakhe eside nxa esehamba emkhweli lapha estreetini abantu bayabetshaya ukhwelo abafana batshaya ukhwelo ababizayo ngababizayo zwanini bathandekayo usenaleni uyavuma afuna ukuvuma ignore afuna ukum-ignore because usenaleni labantu bayamtshela kubona umuhle laye uyazitshela kubona muhle nxa ehamba uyazithatha amafoto chaya ama-selfie because impilo isenaleni but zwanini bayo kuyafika isikhathi lapha nxa umuntu esesemuhle osisi abanengi ngicela ukunika isixwayiso esifitshane nxa into zahamba kakuhle bebaningi abakubizayo bebaningi abafucela amafoni number yisisikhathi sokulungisa ikusasa ungacabanga ubona kuyahlala kupermanent ungacabanga ubona bayahlala bekuchayela ukhwelo because khathesi usenaleni but kuyedlula abanengi bayakhohliseka abanengi kakhulu bayakhohliseka ngesikhathi umuntu emuhle akhohlwe ukubana khomba umuntu oyedwa asekle phansi ahlale phansi abe lo mendo uyabe elokhe thathekiswa lukhwelo but izwana uZaga chapter 31 evesini ka30 iBhayibheli lithi khona ukubukeka kuyakhohlisa lobuhle buyize kodwa wesifazana wesaba inkosi udumisekile makabonge uThixo ngicela ukutshela lokho bathandekayo ubuhle abukho permanent ubuhle kabuhlali bunjalo lingakhohlwa bathandekayo kwana even ogogo asebehamba ngodondolo khathesi bake baba ngamankazana bake babizwa sithandwa bake babizwa ntombi yami bake babizwa amabala amahle but sokwedlula because umhlabalo kuqala kukuhle isiphetho kucina kukubi ogogo abafana nayo ababegeza labo balungisa inwele labo babukwa labo bahamba emgoqweni bachayela ukhwelo lamhlanje kuthiwa bayaloya
lamhlanje kuthiwa ngabathakathi because akulamuntu olendaba la uma kulento engangitha yayinithathekise kubana nxa ogogo nxa ufuna ukuhamba obaba abaningi bazavumelana lami lokho nxa ufuna ukuhamba ulohambo umuntu okulula ukuhamba laye asomuntu omutsha asomuntu osakhangeleka kakuhle kodwa ugogo ngaba lo hambo kazihluphi ngokuya emireni ukuyakhangela isibuko because sebachayise esibukweni nxa ekhangela isibuko kungani isibuko siqamba ama uyagqoka isigqoko kwakhe ugogo okhiye isehamba because uyananzelela kubana usephile impilo ensukwini zenkomo ezicakileyo. Zwanini bathandekayo, ngicela ukuthi ngithi mina lungisa ikusasa. Lungisani ikusasa lamhlanje. Kulabanye abantu abaphonga ukuphila nje. Kulabanye abantu abakhonayo ukubana uzimbalo uyafa, uzimbalo uyedlula, umzimba uyaguga. Lekwazi ukuthi ngicela ukutsho lokho. Yabona nxa ukhangela umuntu nxa esesemutsha uyakhohlwa ukubona kuyedlula. Abantu abaningi lenkonzo abafuna ukuhamba, baningi abantu abangafuna ukukhonza because babona ngani inkonzo ngiyabantu abaphelelwe ngumphako, kungani inkonzo ngiyabantu abangalanhlelo, kungani inkonzo ngiyabantu nje. Bona nxa umhlaba usababiza abalasikhathi, ngicela ukuthi ngithi mina ngicela ukukutshela ungafa umuhle, uyafa ule mali. Yakwazi ukuthi bakhona abantu abanemali, bakhona abantu abahle, bakhona abantu abafundileyo, bakhona abantu. But ngicela ukulitshela lokho ubona akulandaba ukuthi phakathi kwayiphinala lungisela ikusasa, ngoba kusasa nxa umzimba uguga isiphetho uyaphansi uyekufeni. Kumbuzo ibona mdla ungafa uzavuka yini ekubuyeni kwenkosi yethu uJesu. iBhayibheli lithini? Asambeni kumtshumayeli chapter ngelika 12. Umtshumayeli chapter 12 uverse 1 ithona, futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho, zingakafiki insuku ezimbi, ingakasondela iminyaka lapho zakuthi kangithokozi ngayo. Mkhumbule umenzi wakho into zisese right, mkhumbule umenzi wakho imali sesekhona, mkhumbule umenzi wakho ihealth yakho, impilo yakho usaqinile emzini khonza uThixo unjalo. Mkhumbule even ijaha likuthanda, umkakho ekuthanda, mkhumbule uThixo ngoba konke kuyedlula, konke kuyedlula. Zwana lakwazi ukuthini iyeza iminyaka yenkomo ezicakileyo. Lapha abadala abazali akade bebhizi ngawe, bekugijimisela esikolo, bekunika ipocket money, bekuthwala ngemota, bekuchiya baphinde bakulande. Iyeza insuku zenkomo ezicakileyo lapha kolanga ozakhulelwa ngumzali afe, lapho azaswela khona umzali, lapho azaqondana lempilo usuwedwa. Lungisela ikusasa usaphila ngensuku zenkomo ezinonileyo. Lungiselela ikusasa ngoba ziyeza inkomo ezicakileyo, ziyeza inkomo ezicakileyo. Zwanini bathandekayo, even la kulabana ngithe mina nxa ulabazali kodwa ngizamkhangela eselele ku coffin, ekuphethe kuhle, ekuthanda kwasisikhathi ungalabalaye kwalina ukuthi bye bye mzali forever. Ngicela ukuthi ngithi mina zilungiselele. iBhayibheli ungayifunda ku verse 33 ku chapter 41 ka Genesis. Ithe yona iBhayibheli, uFaro kadinga indoda ehlakaniphileyo. uFaro kadinga indoda elokuqedisisa, indoda ezakuthi ngensuku zenala ibuthe amabele for years ewagcinela iminyaka yenkomo ezicakileyo. Lakwathi abantu abaningi bangasebenza, bayasebenza bakhohle ukubana engasebenza umuntu ahlale ekampanini, aphiwe imoto yecompany, adle ukudla kwecompany, athengele ifoni yecompany, i-airtime yecompany, everything ifuel yecompany. Ungakhohlwa na usenaleni ukubana kuyedlula kwelinilanga mhla ungaguga wena. Bangasakufuni bazakuvalelisa bathatha imoto,
bathatha indlu bangakuniki airtime lungiselela ngeminyaka right ngeminyaka inkomo esinonileyo lungisa impilo yakho. Abantu abanengi babexotsha imisebenzi bahambe ku pension bengalungisa kusasa. Umuntu engalamuzi, umuntu engalankomo, umuntu engalandlu, umuntu engalalutho, ngikhona siyaqalisa ungakhohliswa zinkomo esinonileyo ngoba ziyadlula. Cela ukukhuluma labantu abangizwayo. Bakhona abantu abaphila ngithe mina kuthiwe kuverse ngo-33 lungisa dinga indoda ehlakaniphileyo. Labona uJoseph kule ichapter umele uJesu. uJoseph kule chapter umele uJesu. So uJoseph iBhayibheli lithi khona uFaro wasesithena. Ungafunda kuverse ngo-34. uFaro ke verse 33 kathesi ke uFaro khangela ke indoda eqedisisayo. Kakhangela dinga indoda eqedisisayo ehlakaniphileyo ayibeke phezulu kwelizwe lonke. Nxa uhlakaniphile dinga indoda le uyifake ibe phezulu kwempilo yakho. Indoda lokuthiwa nguJesu menze abe indoda eza control impilo yakho, akunike ihlakanipho, akufundise ukuthi kuphilwa njani. Ziyeza insuku. Zwanini bathandikayo. Ngicela ukuthi ngithi mina kulabana abathi besebenza kuma company. Ziyeza insuku lapha abaza kuthathela imoto. Kulabana akade behlezi kakuhle emthadweni emnandi, umuntu ahambe ekhuluma kakuhle athi khona phela mina ngile ndoda yami. Ziyeza insuku lapha indoda ezakufa khona. Lungisa usaphila, ungakhohliseki. Zwanini bathandikayo, ukubizela abantu kuJesu yikunceda wena. Ukubizela abantu kuJesu yikuthi uJesu ulokuhlakanipha angakusiza. Even nxa ungena kuhluphekeni uJesu kakuchiya uyangena lawe. Yikho wangena labo abafana abangamaHebheru, abafana besiHebheru, wangena labo emlilweni. Yibo ubuhle bukaJesu. Ungalungisa impilo la nxa usumdala uJesu kakulahli ngoba usumdala, kodwa yenza ubungani into sese right. Dinga uJesu into sese right. Zwanini ngilitshele lakwazi ukuguga kakuqoqodi. Ukuguga kakuqoqodi. Ziyeza insuku lapho zakhala khona ngamadolo. Ziyeza insuku lapho zathi nxa uphuma endlini ucabanga usele ukhwelo ukubana ngapha bakuluthe ubona abantu abalandaba lawe because usugugile. Ukuguga kakuqoqodi, lamandla kawavalelisi. Zwanini bathandikayo, insuku labona babegqoka izistiletho ahamba athi qwaqwa, uzambona sethola amaphe amabili athole lezana ezinde ngezigqoka sesabantwini, athi lezana ezimfitshane uyazigqoka ngaye hamba ngenyawo. Zwanini bathandekayo, akula muntu ozakuxotsha phezulu kwezicathulo ezinde uyayehla wedwa, ngoba iminyaka iyatshengisa ubana umhlaba lo siqondane lenkomo ezicakileyo. Ungakayincwatshwa uzadlula eminyakeni yenkomo ezicakileyo. Lungisa, dinga uJesu olokuhlakanipha. Ngithe mina akula muntu lo yedwa ozakuxotsha. Uzabona abantu abebehamba besesiqongweni, umbone umuntu seyehlile yedwa. Abantu abebethanda imira, akula muntu ozakuxotsha esibukweni, kodwa isibuko uzasiyekela wedwa ngoba inyaka yenkomo ezicakileyo iseduzane. Futhi yeza. Zwanini sigijime, zwanini ziyeza insuku. Ziyeza insuku zokukhala. Lapho uyakhala khona ngeBP. Lapho uyakhala khona ngokuswela, ukhale khona ngomkhuhlane wethukela, ukhale ngecancer. Uthena uSolomon umkhumbule umenzi wakho. Ingakafiki iminyaka yokububula. Zingakafiki insuku zokububula. Ngicela ukuthi ngithi mina yena lo umngakho ekuthanda. Baningi abantu engibabone behamba besemthadweni kukuhle esithaya isigqoko esimhlophe kuthiwa sweet darling, ekucineni indoda yakho ziyeza insuku abazakutshela ukuthi hambe ekugulela ngakini. Ziyazi insuku lapho bazakutshela khona kubana wena utshelwe ngabantu abakho ukubana ungumthakathi. Ziyazi insuku zokutshelwa ngumkakho ukubana kawuqedakali. Ziyazi insuku lapho zatshelwa khona. Zwanini bathandikayo, ozatshelwa khona abantu abathanda, abantu abebekuvakatshela. Umuzi uhlala ugcwele abantu.
Lakwazi ukuthi ziyeza insuku lapho zasala utungu ubhode emzini omkhulu izindlu zizinengi kungalamuntu olendaba lawe labantwana owabondla nzima bakutshela ukuthi uyaloya asabuye ekhaya asabuye emzini wakho isihlobo owazendlayo wazifundisa bakuflathele khumbula umenzi wakho usese right khumbula uJesu impilo isa right besakuhlekela khumbula uJesu ongasoza kulahle kulabo babe run ama business cala kulitshela ibusiness ziyeza insuku zokubroka ziyeza insuku oyaqalisa ukuthi nxa izitolo bese uvale sokuqala ulandele sesibili ulandele sesithathu ugcina urana 1 ugcina udinga i-tuck shop because insuku zenkomo esicakileyo ziyeza ekugcineni imoto zasizinengi ugcine usehla ubone sokufile sokuphezulu komatshe zwanini bathandekayo umhlaba lo unjalo kuqala lokuhle kuyephetha kukubi ngicela ukuchila abantu bakuJesu ufuna ukuchiya abantu bekuJesu zezi insuku lapha babe lama supermarket bazavala zezi insuku zokugeza ngegreen bar ibe isepe yokuwacha lesepe yokugeza lapho zaswela khona umuntu ozakuthengela usebele because insuku iBhayibheli lithi khona ngasikhuluma ngeminyaka yenala impilo esiyiphilayo yimbi kakhulu ngifuna nxa siye ugcineni zwanini bantwana bakamlimi nxa siye ugcineni uverse nxa sibuyela iBhayibheli lithi khona uFaro kadinge umuntu ohlakaniphileyo uJesu uthena kuSambulo chapter 3 funa sifunde sonke iverse le nxa sigijimela ekuphetheni Sambulo chapter 3 eversini lika 20 iBhayibheli lithi khona khangela ngimi ngasemnyango ngiyaqoqoda uba umuntu asizwa ilizwi lami asevula umnyango ngizangena ngidle laye adle lami verse 21 onqobayo bakabonge uThixo onqobayo zonke Thixo sithi ngunqoba umhlaba angikwazi ukuthi izinto ezikubambelela ukuthi ungayikhonza kuyini but ngicela ukukutshela abantu abazaba khona embusweni abazaphiwa impilo ngabanqobayo nqoba angikwazi ukuthi ukukhathaza kuyini okwenza ungayikhonza kuyini but ngicela ukukutshela nasisithembiso onqobayo uzaphiwa uthena ku verse 21 onqobayo ngizamnika ukubana ahlale lami esihlalweni sami sobukhosi njengalokhu lami nganqoba ngahlala lo baba esihlalweni sakhe sobukhosi inkomo ezinonileyo ziyaginywa zinkomo ezidakileyo ekugcineni kwakho konke nasi siyayiphetha indaba lakwazi ukuthi nibathandekayo impilo le kuqala kumnandi makabonge uThixo kuqala kumnandi insuku zenkomo ezicakileyo zingakisi mazi umenzi wakho mazi uJesu mdinge ungadonki abanye bayala ivile ezimfeni ilizwi bali ignore bakulande ngikhaya ilizwi ali ignore but ngicela ukukutshela wena uzangcwatshwa ngeBhayibheli uzangcwatshwa ngeBhayibheli if iBhayibheli lizafundwa empilweni yakho whether usaphila umamkele uJesu kumbe usufile usungcwatshwa ungakayingcwatshwa khona phana uzafunda livesi bekukuhle ukuthi uyizwe umuzwe uThixo ivesi yizwe usezwa lanxa usasemnandi la enkomeni ezinonileyo ngifuna ukugcina ivesi Sambulo chapter 7 ivesi lenye ithanda kakhulu kuSambulo chapter 7 ifunda kuverse 13 14 lithi iBhayibheli kuverse 13 omunye wabadala wasaphendula esithi kimi laba abembethe ezimhlophe ngobani futhi bavela ngaphi ngasengisithi kuwe Nkosi nguwe owaziyo wathi ke nakimi laba yibo abaphuma ezinhluphekweni ezinkulu yibo abaphuma ezinhluphekweni ezinkulu laba abantu abazasindiswa ngabantu abazaphuma abazanqoba inhlupho ezinkulu abangasoze bayedinga osiyazi but abasakwazi ubona bona badalwa nguThixo abazathatha inhlupho zabo bayazigiqela kuJesu ngicela ukunxusa abantu siyekucineni kwale ndaba zwana ngutshele unganqoba uza kuyahlala empilweni engapheliyo ezwini
unganqoba umhlaba lento zonke ezisemhlabeni awusoze kukuncede ngalutho ngoba masinyane umhlaba lo uzagoqa. Umhlaba lo ungakholisi even nxa uphakathi kwenala yalungisela ikusasa. iBhayibheli lithi khona wasebuza umbuzo. Laba abembethe ezimhlophe kanti ngobani? Wathi khona laba kuverse 14. Laba yibo abaphume kuhluphekweni okukhulu. Basebehlamba kumbe bageza izambatho zabo, ingubo zabo, bazenza izambatho zabo zabamhlophe egazini lika Jesu. Zwanini bathandekayo, ngicela ukunxusa iminyaka yenala iyedlula. Umuntu ukala ku right, umuntu kuphetha kubi. Into singaka even ungaqashwa lo mkhuhlane, abantwana besakuthanda, umkakhe esakuthanda, into zokuhambela kuhle. Ngicela ukukubizela kuJesu. Ngicela ukunxusela kuJesu. Zwana baba, ngicela ukubuza isizathu sokungakhonza uThixo. Ngicela ukubuza mama, ngicela ukubuza umuntu omutsha isizathu sokungakhonza uThixo. Ngicela mina umkhethe uJesu. Mkhethe umamukele, zibuze kubana iBhayibheli salifundwa yini ungasayizwa ngoba izafundwa emfeni yakho. Izafundwa iBhayibheli. Ngicela ukubisela esandleni sika Jesu. Ukuhlakanipha kubana wazi le mali, ulemoto eziningi, ulezitolo eziningi, ulezinto eziningi, ama-property abaningi, lenkomo eziningi. Ngicela ukukutshela lokho. Ukubana kwelinye ilanga abantu mdlana usifa bazabiza umhlangano, babiza nomalume, babiza nabazukulu ngemfa yakho, bekungcwabe ngenkomo yakho. Bathi bona nxa sebeqedile ukukungcwaba uzothi khona singazake sibuyele ngikhaya singachithanga impahla. Bathatha impahla osebenza nzima ungafuna ukukhonza uThixo, ubhizi ubuthelela, ungalali. Bakhona abantu abangalaliyo. Ngicela ukutshela bebhizi bayabuthelela. But ngicela ukutshela kulelanga lapho zachiya khona izitolo, lapho yachiya khona amabhasi, lapho yachiya khona izimota, lapho yachiya khona amafoni, lapho yachiya khona yonke into. Abantu bekuqeda ukungcwaba lenkomo zakho sebedlila inyama, behlaba inkomeni zakho. Uzomalume bethi khona singaza ke siphinde siphenduke, akuhle kuchithwa impahla. Kuhla kuchithwa impahla. Zwana ngutshele okomhlaba bazachitha whether uyafuna kumbe kawafuni, basala beshare abantu. Kodwa wena zitholela ishare enguJesu empilweni yakho. Zitholela ishare ngoba mdlana ungafa wena. La nxa ubulewe lithukela, la nxa ubulewe yiBP, la nxa ubulewe yicancer, uzaqaqamba uJesu emayezini athi bangcwele vukani. Nxa ememeza wothi Jesu ulizwa ilizwi uvuke. Ngabe vuka abantwana bekaThixo, lawe vuka. Ungabi ngulwana umuntu ozakufa engakhethanga. Mkhethe uJesu, sindiseka ngoba kusavuma namhlanje. Sindiseka. Ngicela ukukhuleka. Ukhona yini lapho khona? Uyaloyisa yini? Uthi namhlanje lapho engikhona ngicela ukubana ngenze isinqumo esiqhakathekileyo sokubana ngibonile ngidlalisile iminyaka eminingi into sengihambela kakuhle. Okunye ukukhulunywa namhlanje kulintshumayelo ngikuzwile futhi ngikubonile ngamamehlo. Ngithi namhlanje Jesu ngene enhlizweni yami. Nxa kungumthandazo wakho, lo ngicela kubana ngemva kwalokho kwalentshumayelo zimisele ukuqala ukukhonza uNkulunkulu. Mdinge safunyanwa. Nikele impilo yakho kuJesu. Asicimeze sikhuleke. Siyabonga baba. Siyakubonga ngoJesu. Siyakubonga ngokusazisa ukubana la nxa singaphila eminyakeni yenala, eminyakeni yenkomo ezinonileyo kodwa ziyezi inkomo ezicakileyo, sisize sibe lokuhlakanipha. Simkhethe uJesu siphila. Simkhethe uJesu into zihamba kuhle, amabhizinesi ahamba kuhle, lemendo ihamba kuhle, konke ku right. Sifundise ukuhlakanipha. Simkhethe uJesu ngegama elihle lenkosi yethu uJesu. Amen.